Mĩĩrĩ ya ciana igĩrĩ, ũmwe wa kamwana ka mĩaka 6 na kairĩtu ka mĩaka 8 nĩyonekete moragĩtwo na gũcoka gũteo irima-inĩ mathaĩtwo na mĩrĩngĩti itũũra-inĩ rĩa Bureti kaunti-inĩ ya Kericho. Agĩkĩra ndeto ĩno mũkonde, cibu wa itũũra rĩrĩ Ronald Kulgat augĩte mamũkĩrĩte riboti ĩno kuma kũrĩ mũingĩ mathaa-inĩ ma thaa 10:30 cia ũtukũ wa ira, mũkũĩrwo mũnene arĩ nyina wa ciana ici na ũrĩa rĩu ũthiĩte rĩũrĩro. Niliweza kupikiwa simu na mama ambaye anaitwa Alice ambaye ni jirani wa hii familia. Akanijulisha kwamba kuna mtoto ameonekana kwamba amefunikwa katika shimo ambalo lilikuwa linaonekana. Hapo nikaweza nikamjulisha OCS ambaye nilikuwa naye kwa ofisi, na hapo tukakuja mara moja. Mamayo wa ciana ici Dennis Ng'eno nĩ orahithũririe gĩko gĩkĩ kĩa magigi na thutha ũcio kũmenyithia honge cia ũgitĩri, akiuga atĩ aragucĩrĩrio nĩ ngui cirageragia kũrĩa mĩĩrĩ ya ciana ici. Mbwa karibu watatu hivyo walikuwa wanakula mtoto. Sasa kwenda bado confirm zaidi kuona ni mtoto alikuwa ameoza sana, hata nilishindwa kunini bado kutazama. Nikaamua sasa kukimbia kwenda kumpata village elder. Tosio yao akakuja kuangalia. Sasa nikawacha nikaenda nikapikia assistant jeep akaingia. Sasa akaona sasa watoto sasa amefariki kwa simu ndani. Gĩtũmi kĩnene kĩa ngero ĩno gĩtirĩ kĩramenyeka, no kũrekwĩrwo nĩ ngucanio cia kĩmũciĩ, rĩu atongoria magĩikia rĩtana kũrĩ aciari kwĩyaria. Kiwa na watoto wako, hata kama kumekuwa ngumu namna gani, tuweze kuvumiliana, tuweze kuongeleshana, ndio tuweze kujua kama mtu anapitia shida. Hapo ndio tutaweza kujua vile tutasaidiana. Kama kijiji tutakaa namna gani? Nafikiri hiyo ndio swali umeuliza. Nafikiri hii pia imekuwa ni pigo kubwa kwa ile kitu watu tunasema tujueane kwa majirani. Tulikuwa tumeanzisha kitu ambacho tulikuwa tunasema kwa ile nyumba 10 tuweze kujua ni nini inaendelea, kwa sababu labda siku 2-3 ingepita na tumeweza kujua ni nini inaendelea, ingefika hapa ambapo tuko siku ya leo. Gwa kahinda gaka mĩhang'o ya gwethana na mwĩkũĩrwo rĩu nĩ yambĩkĩtwo. Handũ-inĩ ha Inooro TV, niĩ njĩtagwo Gĩchimũ Joseph.